North East sum tak pa last ai khoi Manipur da ki laikai sagai de pik thak padar gadi ai khoi idea Manipur mangani Manipur ge identity ukat kar gadi Manipur ge Delhi ge raik samna kadam Delhi ai khoi na thok pa yaroi adu ka marak sida amana ngasai ge panel lising gi marak ta idea Manipur gi ngang nar ga sakthung phang ba phang dab da yam sat khreba a ching da na sakthung yam phang de tam da na yam phangi moi ni MLA ko no madudi pali ba government do good governance oi da bai khudam ne government aduda leiba MLA sing do any community oigera any criteria lako oigera madugi MLA minister chief minister duna tauriba thabuk tuda yengsan nangai damakta department me am laiyebo madugi department sing do madugi lusing basi kana no state ki chief minister ne state adugi chief minister na achan mirai nai dan yengba targadi aikoi gi surasampur da yengadab du news ekon de yele hai matam da punishment piganam ne bo Sugunu the yen get up do I quite quack it in the year had Madusu punishment pig them level. I quite blame Tong the Gadonate. Good governance, some do labor matum the nair. Must couldn't maxi, rest nail work canable. Adamana I Sahina Ubagi Sahi Hovenu Missida the Tonganba, Pazadaba, Sounding Bapuna Macau Tuaga. I'm hiding Bakrale. I quite a wrong narrative. Some I going as he say, Aniga Tata Rechida. Kana gumana wrong narrative kana gum scholar ma pachana phazaba history anam nga kwase kana gum amna nang nai du nawalo tin thi na social media ta sere intellectual mawalo bidre academician mawalo bidre research scholar mawalo bidre kana gum na pena sai bangamba masi article 19 ki constitution do madi phachana sin nariba adga son ki scholar do na amak halge torgadi mangon da athing bam yam la hendan ki daba sina ki hanba sina aikoi mang da phambi ba aikoi gi resource person sing academy sa kuding makso aikoi na angang oi ngai dagi manghal lak pa right amar gadi right to freedom of speech and expression article 19 je aikoi mang amani ko akan magrana ngang ba madui mak te khoi ngamuro ba adung ngamuroi damni masi so aikoi equally phangmina ba enjoy tomina ba tangai fade ani subda ai tension rake ai suggestion ki dang pis rake sahi ho banumit kini tawhan ning da ba do's and don'ts ki suggestion dani communal hater chima aikoi lapthok ngai hon asi aikoi anuba sahi lak pasida aduga aikoi ki social media platform da misuse to basi yari kai tawhon dana ngai aikoi advice toksi aikoi ki aduga honest oiba yamna sincere oiba public servant darkar le Manipur saukalan chai matam makoi ki responsibility darkar le IS oim mega IPS oim gara any waliber chief secretary ga Manipur ki property Manipur masana huran basa sirei hena manghan ngai le mapan lam dei lak padi tokro Manipur ki bureaucrat officer sing cha makoi na Manipur praja gi dongta welfare to gi haiba tar kadi sincere and honest public servant khar tangai fade adugi matakta proportionate participation magi sang manana any institution amda proportionate oina participation ji tawhan ngai hona basangi so that ningdon pom na tan ngai damukta adugi matakta amaka lai sei khoida aikoi gi khwai da gi aikoi da sai theng ama phangi se armed conflict ni it is one of the major issues but nobody can say directly armed conflict is there or not adu ai gi haisege aikoi da ngasi dagi sai kya gi mamang dagi singda su singi armed conflict pangi tamda su tamgi pangi whatever armed conflict se masi permanent oina solution ama taw ngai gi ma state government initiative tangai fade makoi gi su khanna bi tangai fade makoi su makoi gi awa ba kuding armed conflict lei be state amda saukhat pa waga ne mamdi pandam tongan banina atuga amana kenom haisege aikoi gi politics tauba natagana civil society tauba matamda community based natagana religion based da politics nataga civil society tauroi dam leba maduna separatism gi wakhalol laiba magi fiction na reba ana aina subsan rakpada aikoi se india dagi aikoi tongan tadri phaudi india gi firan parga india da aikoi na thong thillaga manipur saukhat pa mohona bada mai onsin ji aikoi masen rakta fiction narga lupsan ngai hona roi sai thank you very much ikai khunajari ba kogi MPCC ki spokesperson no ne so thogai pobiri ba oza advocate Rabi oza koina kamaina akogi idea of Manipur se for the past many years kamaina mai gi idea of Manipur gi journey sida mar wakhalon da kar minus shift tawri haibagi possible lakre ado maruina haitare akogi any political or administrative swagi matang da any failure or any other factor kadai da sigi port se deal tawragadi hena akogi way forward da
फजन चंगसिन इफेक्टिवली चंगसिन यागनी ना खनबी ओजा की मोट थंबी ओजा thank you koi ngasi gi north east window na ngasi gi opportunity ma ingon the pbc laibak phabane du ahan bada koi gi news channel sing ai batare print or electronic media sing gi manung da ngasi new year gi numita har ga di koi manipur su india su harau te amba cha ba thak ba nungai ba lang bom de sale du ngasi di sikumba yam maroi ba khanapam platform ma sin ba se masi aina sam sahi kya dagi manipur gi tv channel sing da newtv na han boyam gani madu da ukta newtv bu thagat pu phongdok se aikoi pot khuding mak se matam si am precious oi bani na pot khuding mak si aikoi right time da right way da season na ba gi tangai fada badu si na hawe ba aikoi gi now newtv gi keno mirage na lusinga to pa duga masak na ma mayam ga famin nerga afabu wakalon gi khanna ba platform si masine ba saukhat pa gi manglom da sat chat ngasi gi topic sida aikoi gi idea manipur da mayam ngang bi khre do mayam da gi khitang tongan ga drai gi na khanja ba se idea manipur ji sagat chaibra idea manipur ji thugai chaibra question do ne there are two ways aikoi constructive way da sat laga idea manipur ji sagat chair ga na aikoi kai do butai hai ba matam da ta new tv bu thagat pu phongdok se aikoi pot khuding mak se matam si am precious oi bani na pot khuding mak si aikoi right time da right way da season na ba gi tangai fada badu si na hawe ba aikoi gi now new tv gi keno mirage na lusinga to pa duga masak na ma mayam ga famin nerga afabu wakalon gi khanna ba platform si masine ba saukhat pa gi manglom da sat chat ngasi gi topic sida aikoi gi idea manipur da mayam ngang bi khre do mayam da gi khitang tongan ga drai gi na khanja ba se idea manipur ji sagat chaibra idea manipur ji thugai chaibra question do ne there are two ways aikoi constructive way da sat laga idea manipur ji sagat chair ga na aikoi kai do butai hai ba matam da reconciliation gi way ma puthok kadam ne how to gather how to bring back all those enemies aikoi na aikoi ki tongan ba aikoi gi wakalon manada ba se aikoi gi punna hingmina sai ba tar ga di makoi gi wakalon do aikoi na noi gi wakalon do da hana aikoi na madu lali madu chaire madu soire haibadu na haktang thammaga aikoi idea manipur sagat sai ba tar ga di aikoi na makoi gi soiba hendok pa henjin ba khuding mak tu sai aikoi gi mayam tai khana soire khajiktang thaidu aga aikoi hauki ba khuding mak tu nghaktang kaukthok mina se mioi ba moi na aikoi hingmina da ba yadi haibadu khanse idea manipur si kai gi puthoi no aida manipur si lechan chu na satpa leikol ama oi asam da lei ba mi bo assamese ko oi asam da hindu su lai muslim su lai christian su lai jain buddhist whatever lai tabu hindu majority oi re na assam hindu state in haite assamese hindu ka gaite assamese are the all the communities irrespective of any religion caste lai manipur don't like that everyone born before 1961 they are known as manipuri ekoi manipuri ne haina haise aikoi manipur dagi mapalam da atope state am da satpa matam da delhi da mumbai da leiba satpa matam da aikoi kadai dino identity aikoi takpa matam da I am from manipur haine manipur ki sports ki da manipur ki art and culture da masak nai ba missing do whether she or he may not be belong to my particular community my particular religion but he being a manipuri aikoi meri ko mahar ka aikoi chauk thok se mira bai har gai koi chauk thok se kaino kana gumba ka aina senai lai ma kan da manipur si engineer tamba satra singna aiga lai minap sing haire manipur si kramba sen ma yek sat ke kramba karen si jale senai da 1997 da lai ba kan da engineer tamba satra mane nang like tamam da mal nang geography su tam da ba mal ya duga manipur si dollar chale na hai ba song 1997 da ni manipur koi dok saugal eba adai dai na mathang mathang thi da wore manipur da gi adu sing du khangbra o har ga moi tapna even negligible loi ba da lai eba that means ai khoi gi manipur gi masak thok na ning tam ba lak pa sidi kui dri eba mam de ai khoi judiciary da haire
2013 da khakini Manipur High Court separate phangise Manipur state ulaire 1972 da khakini phangise matamam da ikoi Assam province ki manung da salla lemna Assam di railway yore Manipur India ki railway line da yob khotpa even Hindi speaking state chu Assam chu am oi panina makoi na khra achoubi state ko oiba adu khuding mak leire North East da ikoi na maghai re ngasai pele le singi manung da maming ni panjroge sinai politician amna aikoi regionalism North East khak ki oina aikoi identity phukan ngai hone no North East ki manung da su aikoi thangnabi state aikoi da tot pe yaw sidi oppress le sidi thangnabi state singna aikoi North East khak ki na pi ga dong nate aikoi being an India moi nor ga aikoi Delhi ga mukabala to butai challenge to butai Delhi da pokpa Maharashtra da pokpa UP da pokpa miyam na taunga made why not Manipur ai da taunga kai da taunga moi da ge hai ga dam ne ba aikoi na sum pixel lak pa ma tam da aikoi North East sum tak pa last aikoi Manipur da ki laikai sagai da pik thak pa dar ga di aikoi idea Manipur mang ga di Manipur ge identity pukat ka ga di Manipur ge Delhi ga ek samna ga dam Delhi aikoi na thok pa yaroi adu ka marak sida amna ngasai ge panel lising gi marak ta idea Manipur gi ngang nar ga sakthung phang ba phang da yam sat khre ba Aching the Saktung Yam Pangde, Tamdana Yam Pangi, Moini, Emile could. No, Madudi, Pali, but government dog. Good governance oida by Kudam name. Government Aduda, lay by Emile dog. Any community oigera, any cry de la coigera, Matuki, Emile minister, Minister Duna, Tauri but Habuk to da, Yings and Nangai the department, Mamla Matuki department sing dog, Matuki losing Basikanan, state Kissim minister name. State aduki chief minister na asan mirai nai dan yeng ba tar ga di aikoi ge Srasampur da yen ga da news ekon de yel hai matam da punishment pi ga nam ne bo Sugunu da yen ga da do aikoi kwa kai then di yel hai ma du su punishment pi ga nam ne bo aikoi blame tong na ga dong na te good governance sam du lei ba matam da ne masi kuding maksi rational lawyer ka ne bo adamana ai sahi na ubagi sahi hoban nu misi da di Tonganba, Pazadaba, Soundingba, Punama, Tuaga, Ain Haining Bakrale, Aikoida, wrong narrative, some Aikoing as he say, he Aniga Tata, Chida, Kanakana Gumana, wrong narrative, Kanagum is scholar, Pachana Pazaba history, and Namanga Guaze, Kanagumba Amana, Nang I do know all in the teen social media to say. Intellectual mawalo bidre, academician mawalo bidre, research scholar mawalo bidre, kanagumam na pena sa ibang ba. Masi article 19 ki constitution do, madi pachana sin na riba. Aduga suan ki scholar do na amak halge to orgadi mangonda de ating ba mayam na henda na ki da ba. Sina kihan ba, sina aikoi mang da pambi ba, aikoi ki resource person sing academician kuding magso. Aikoi na angangoy ngay dagi manghal lagpa right amargadi. Right to freedom of speech and expression. Article 19 je, ekoi manga maniko. Akan magran na ngang ba, madui mak te ekoi ngamuro ba, adung ngamuro idam ni. Masi so ekoi equally phangmina ba, enjoy to mina ba tangai fade. Ani subda ai tension rake, ai suggestion kidang pis rake, sahi ho banu mit kini, tauhan ning da ba. Do's and don'ts ki suggestion dani. Kamunin hater chima ekoi laptop ngai hon nasi, ekoi anu ba sahi lak pasida. Aduga aikoi social media platform da misuse to basi yarim kai to hundana ga aikoi advice to si aikoi gi aduga honest oiba yamna sincere oiba public servant sing darkar le Manipur saukalan chai matam makoi gi responsibility lagar le IS oim mega IPS oim ga any waliber chief secretary ga Manipur ki property Manipur masana huran basa sirei hena manghan ngai le mapan lamdai lakpa di tokro Manipur ki bureaucrat officer sing je makoi na Manipur praja gi dongta welfare to gi haiba tar gi sincere and honest public servant khar tangai fade adugi matakta proportionate participation magi sang manana any institution amda proportionate oina participation ji tawhan ngai hona basangi so that ningdon pom na dan ngai damukta adugi matakta amaka lai sei khoida aikoi gi khwaida gi aikoida sai thieng ama phangi se armed conflict ni. It is one of the major issues, but nobody can say directly armed conflict is there or not. Ado ai di haisage. Ai khoi da ngasi dagi sahi kya gi mamang dagi singda su singi armed conflict pangi tamda su tamgi pangi whatever armed conflict se masi permanent oina solution ama taw ngai gi ma state government initiative tangai fade makoi gi su khanna bi tangai fade makoi su
ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯑꯥꯝ ꯀꯜꯔꯤꯞ ꯂꯩꯕ ꯏꯁꯇꯦꯠ ꯑꯃꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠꯄ ꯋꯥꯒꯅꯦꯕ Okay. ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯕꯦꯁ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯔꯤꯂꯤꯖꯟ ꯕꯦꯁꯗ politics natraga civil society tauroidamneba maduna separatism gi wakhalol laeba magi fiction na reba ana aina subsan jakpada aikoi se india ni india dagi aikoi tongan tadri phaudi india gi firan parga india da aikoi na thong thillaga manipur saukhat pa mohona bada mai onsin ji aikoi masen rakta fiction narga lupsan nangai hona ro sa thank you very much yam nungai je yam na marik chumba yam powerful of statement yaktene ai pabung sir